Zdravo ljudi, danas igramo LOL, ja igram Kindreda top sa Nasusom. Sa mnom je moj drug na Skype-u Nikola, on igra Luke Smith. Nikola, javi se. Ja. Ja se izvinjavam što on secka, nešto secka, ne znam šta je bilo. I ljudi, dugo nisam snimao LOL, u stvari dugo nisam snimao uopšte. I evo sad sam počeo da snimam. U mom timu su Kindred i ja, Nasus, Lux i na botu su Miss i kako se zove ovaj? Samo da vidim. Bard, ne znam kako se zove. On je support. Protiv nas su Kindred, Pantheon, ovaj isto neki tamo support, Lucian i Anivia. Anivia na midu, Pantheon solo top, Kindred jungle. How one dies shows how one lives. Ovo je ljudi moj 6. klip. Ako hoćete da snimam još League of Legends, to je LOL, lajkujte video. Ako želite da snimam neku drugu igricu, napišite mi u komentarima, kao što je PES, Minecraft i tako neke igrice. Nemojte se ljutiti ako failam Kindreda, pošto nisam puno puta igrao sa njim. Ovo mi je 4. put. Ali pokušat ću to ne failam. A ne, Nikola pođi. Au, ti si tamo. Ne. Au, kako sam se sjebao sad. They laugh and damn. Ajde, sad ću ovako. Daj! Tu je Kindred, da? Gankout, beži. Life is ours. Tako mi istrila. Imala je 5, ali te ju uključilo ona Anivia, onu moć. Ne znam. Kad se kao nekako u krug stavi. To je pasivno, ja mislim. Ne znam. Evo ga Pantheon. Poslije nisam mogu ubiti. Idem. Ali dobro, 1-0 mi je, okej. Mi imamo turret. Gazimo. Jao, nove var, koji izglede. Ja. Ode nam bot. Pa ne voli ih na bot naši. Ne, gube. A malo pa nisi gledao. Nisam. Izvinite ljudi što ne pričamo, pošto ne znam šta da pričam. Mi skoro pa ćemo da srušimo ovaj turret. Ne. Al dobro, ubio sam. Nema veze. Stood still in light. A ne, ja sam je ubio, ali nisam vidio. 1-1. Ali dobro, njemu je 0, a meni je 2-1, tako da, okej.
I ljudi, vraćamo se. Ja sam zaustavio klip, snimanje sam zaustavio zato što mi je brat ušao u sobu. Ja sam ubio Panteona, a Panteon je ubio Nasusa. I dobio sam ulti. Ajde, neću. I ljudi, napišite mi dole u komentarima ako znate šta ovo dole znači, ovo ovdje. Pošto ja nisam neki igrač sa Kindredom. Helpo, vamo možemo pobijemo. Ne. Teleportava se sa ulti. I posle lagano. Znači moramo ovdje da idem. Dobro. Mate, imaju ove kambove. Da, znam, idem sad za ovu žabu. Zašto je sad izašao ovaj? Šta je bilo na ovu stolicu? Opa. A nisam stigao da bacim ulti. Nema veze. Samo pazi, može da bude jaka, to jest ne znam. A ulti nisam stigao da bacim. Sad je on pokupio. A dobro, naša misija je dobra. Ne, evo ga. Moram sada beći. Preko zid. Ne. A ne, zašto se nisi pošovao preko zid? Pa ne znam. Jao, zakasnio sam. Jao. Nema veze. Gubimo 10-9, ovaj Panteon, jao. Shall we, dear wolf? Face you there. How does hunger feel? Always there. Beauty fades. Aha, evo vam. Is why Ali it's on će pre mene stići. Dobre nas. Misija predobra. Can't wait for them to flee. Ajde dođe malo gank, idi gore. Niđo. Da. Idi Pa gore. mogu da idem gank kad ovaj stoji samo na mir. yet they are never Pa ja ću da dođem. Dođi. Pa Olivia. nisam je vidjela, Baz! Idem. Pusti, nek ide. Evo sam. Stani, Bravo. Ubi to. Fuck, stilala ja, nema veze. Ajde, stan. Ne. Nema veze. Vrati se Nikola. Evo ga ovaj. 3, 2 i 1. To. A Ne, a ja sam u stanu. Daj, pomerite se. Ali su smorni. Gle. Udara me zmaj kad bijem ovu žabu. A nije za... Ne, šta radim, ne! Jao, gledao sam tebe. Ne. Pogledaj Nikola. Bije me zmaj dok... Udario se sa prvu. Aha, zato. Zato što aktiviraš prvu i ona gađa sve. Ej, dođi bot. Ne, nema manu. A ne. A ne, sam imao manu, ubio bi je.
Ajde. A, Nemojte. A daj. Da, u killu radi. Ja da sam imao svi pravi svikom. au, ne mogu Ali da imaš mogu. još. Idi, gore. Da, evo. Uzmi. Da farma malo. A nemoj tu gore. Kolam se u pasu. Its heart beats fast. Pazi ovo. Da, nije vidio. Evo, ovo sam uzeo. Možda premaju na mene. Pa da mi dođu iza leđa. Peacefully they go. Ne, ipak je otišao na bot. Ajde bre, Nasus. Dajte da nam slušate. Ne. Požuri Nasus. Ne sme. Dobre. Ja ću There are ovdje da so idem. many ways to die. Bravo. Sad možemo lako da ih dobijemo zato što je mis prejaka. Svi smo jaki. Svi smo dobri. Za malo. Jo, pogledaj Kindreda, fuck! Nemoj. Moram da vidim gdje. All Pa things nema ga. linger. Nema. Negdje je otišao ovdje. Fuck, gdje si? Gdje si, mam? Koliko je jak ovaj Panteon, 7 sa 2. Wolf chases. Nemoj da što radi. Zašto? Ne! A daj! Zašto? Pa nemoj kad ti kažem gdje ćeš da ga biješ. Ama ne, ja sam ga bio... Zaboravio sam da pustim ulti, inače bi ga ubio. Pa zašto onda si zaboravio, pa nemoj da zaboravi. Pušti. Pušti već je. Ma daj, brate, ovaj... Kako se zove, mora da vidim. Bard. Fidao na bok. I smell their fear. On je mnogo... Taj heroj je mnogo slab. Nikola. Koji? Anivia. Ama znam, ali ne mane. The west and Ja wind mane. guides. Words spoil the chase. Mogu bi da je ubijem, ali treba mi još malo samo mane. Što je Ona je support. Taj. Znam, ali idi i mid. Au, jao. Ovaj Panteon nam pravi veliki problem. I pravi se. Preveliki problem. Daj što? Ne! Fear. O, svi su došli, dobro, nema veze. Rekolaj se. Ajde, idem. Daj, helpajte mi. Ja, zašto mu, što mislim tu pasivno, šta mu je već? Ne! To! Moram da ga ubijem. Ne, oni na mene. Evo What ga, sound moj do double they kill. make? Nek dođu sad. Feathers falling on fresh snow. To. Tako. Ne, zašto? Ajde, nema veze. A ne, ja tepam var da on bio iza mene. A, ne. Ulti! To! A da, Nasus gdje ide? Ne mogu, prejak je. Ama Nasus je kriv. Ma,
Noob. Kako me sjebu. Nisam mislio da ima toliki damage. Pogledamo skor 4-4. O, sad će double kill. This next one will be easy. And if not, More fun. Gotovo je, mislim, ne mogu da pobegam. Pa ne može kad je tu Panteon. Na Fidan. Ja. Koliko Panteon ima damage? Hurry, Kaži lad. mi pošto Faster. ne mogu da vidim. Odakle gledam. Stadu na me. Tommy, ajde. Tako je. Što? Idem, te on Ali gubimo 22. Ovo je Bard. Ali ste ga dobro. Ali ste dobro, Fido. those who run from death Mnogo je jak. stood still in life. Ovaj Nasus. I po. Daj. Sad ćemo da izgubimo. Nasus nije noob, nego noob i po. Pa nije ga on samo fidao. Mene je Panteon ubio 2-3 puta. Ama nije me sve Panteon. Vidjeli. Utepaj prvo. Ne može da im... Dobro. Ne možemo da sad. 13 zamskor ne. A daj! Uvijek failam Kindreda, ne mogu da baš dobro da ga odigram kako treba. Ali šta ću kad sam noob s njim? Dođi mid. Follow the tracks. Lele. Gle koliko je jak. Makovao me. Ha. How long will we be together? Forevermore. G! An ally has been slain. Kako? Rampage. Jako je sad ovamo da ide. Damage ima Those who Lucija. dread us grant us the most power. Toliko li ima damage puno da... I smell prey. Hoću da je bijem i... A nivi ovu jemenu kako se zove. Oni ina. Ah, evo ga. Ne, a daj, više. Mnogo me nervirava. Zašto se bije ovaj naska zgrada ne može? Nafidali smo ga i ne možemo više, ovo smo izgubili. Pa ti zašto se onda biješ? Ama ne, on je pustio ulti, ja da pomegnem, on stanova me i poslali teleportova se s ulti. I pustio koplja na i gotovo. Nisam mogu ništa da uradim. Ja mislim da nisam mogli da... So we would always Jedino svi da se He would always okupimo da možemo da gubimo, ali svi. On će sad turi da sruši. Dođi top. A, udomiti si. Ulti. Da! To! Bravo. Oni su killali drana, fuck! An enemy has been Kako? slain. Idi tu ubiješ. Ko je to? Fuck, kako je on tu? Imaš li flash? Ne, iskoristio sam. A ne, ne, sjebo, ajde, stav. beauty To, fades. That is why to. A on je i mene usporio još. Nema veze. Pobedit ćeš mu. Ne! An ally has been A, slain. Jo, Lucijan. can't wait for them to flee. ovaj naš bard nema veze s veze. Veze s vezom. Ne, sužit će mi kulu.
Na sve ili ništa. Idemo. O, ubili smo ga. Jao, gdje je sad? Flash. Nije flash. Koliko mu health total? Pa 300. Only to find Pa, a 300. Pa mogli smo da ga ubijemo, nego on se flashovao. Flashovao se, inače bi ga ubili. Mislim mogu, ja imam debeli za prvu. Treba da nafarmo daj. Nasus. Kad nafarmo Nasus možemo da ga ubijemo. Mis. Šta radi ova mis? Šta radiš, mis? Vidite li vi ovo? Has destroyed a turret. Vidimo li? Nekad, kad se okupimo svi. Dođite. Ovdje. To. Been slain. Jel možeš? Is legendary. Ma pobego. Sad će dobro on da mi pobega. Nema veze, dođi. A ne. Ajde. Ne, beži. Bravo. Sad će Panteon ovdje uđe. Da. Kojiš? Ne. Ubi ga. Ne mogu da ga hvatim. Ajde, ja ću udozgo. A on nole pobegao. Ne, ubit ću ga. Aha, ubio sam ga. Evo. Nema udo. Ivija, dođi. A nije Dođi, Mateja. Evo, idem. Imam ulotu. Ajde. A nisi trebao, aj nema veze. Skidam mnogo ulti, ja sam mislila da mu skinem malo. Nema veze. Nisam znao, meni ulti skida 600 healtha. Koliko AP imaš? 600. A 278. Evo ga. Aj. Ide na sve ili ništa opet. Nemoj. Ja sam ga ubio. Nego on flashova si, inače bi ga ubio. Možemo biti pobedno, bre. Panteon, mis. An enemy has been slain. Gledaj mis koji damage ima sam. Sad će Panteon. Aha. Bijemo moj stan prva na... A da. Nemoj, bar. Ne mogu, mnogo je jak. Nasus ga dobro na feedu. Predobro. Pa dobro. Skupljamo Infinity Age. Mislim da ne treba, ali nema veze. Ne treba. Nema veze. Infinity Age pa ću nešto za attack speed. Još da nadogradim. Gledaj Nasusa gore. Sad isti. Ulti! Legendary. None can hide. Ne! Bež! Bravo, beži. Pobeg. I hope Da, this one dalo. has raw legs. To, mis carica. Helpaj mi carice. An enemy has been slain. Si se Dobro. da. Ajmo sad da ubijemo Panteona i dobro. Ne možemo. Možemo! So many ways to die. Nemam health ability. Panteon! Gdje je? Evo. A, kad će on mene? Pazi, nemoj da mu se kurči. Loot je, ne možemo. Njega! Ne! A daj! Da nije ovo, pustio ulti, ja bi ga ubio. Ubio bi ga da nije pustio ulti. A daj, jao! Sad ćemo da izgubimo zbog Nasusa. Što drugo? Your turret has been destroyed. Ne, što sam se sjebao. Ej, Panteon! 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 Panteon!
A sam se sjebao sad. Ne znam da li sam dobro napisao, ali mislim da znaju šta mislim. A možemo, ja ti mis možemo dobijemo nas, ovog Panteona. A to nam treba timski rad, ali ovaj Bardi, Nasus. Daj, depaj kulu bre, nis. Ali dobro je 6-2 u turiti za nas. Dobro je, možemo da ih dobijemo. How does hunger Ama samo nam problem pravi Panteon, znači oni su bez njega ništa. Ajde sad možemo. Moj stan mi sve ide. Nemoj tako da im Pusti izađe. stani ulti. Ulti. Ušao kilo. Ajmo ovo glut. Samo tu im preo. A ja, daj. Daj je. Bre. A daj misli. Ajde, ubiti Panteona. Ama bije se on bije. Kako je glup ovaj nas. Ajde, nema veze. Ja neka ne reportam Nasusa i Varda. I smell their fear. They know we'll come. Daj. Koji? Seckaš, ne čujem to. Nek ide neko def. Pa ja ne mogu, to nije moja. Pa nije ni moje. Kura. Ne mogu minion da izdefuju sve. Dobro, ide Nasus. Ja, uvek mi tako pobegne znači. Ko bre? Pa ovaj Bard. Ostavio sam ga na 400 health i on pobeže kroz vid onako. Kao što je tebe stigao malo. we are not dreams. We are the waking. Ajde dođi vam. Ajde, evo. Stan i ulti moraš. Ja si imam loši, nema veze. Pa ja ne gubili smo pokret. Fear makes the chase more fun. A se po... An enemy is left. Pomog! Ko je reč ima? A daj što rade? Nemoj! Au, Njem. daj! Juriš A daj, više! možemo okupiju! Ulti mis! Oh my god! Ima dobar damage ova mis. Ne znam. Mogli bismo da idemo Barona? Važno da je mrtav Panteon. Ma on se stvara za 40 sekundi. Pa dobro, ali... 27-3 moj skor. Pa da kad... Gledaj mi će nam ist. Pogledaj. Pušaj bre! A ne, nije ono, udariti s prvom. And everywhere left. Ajdemo mi! Alo, Follow. Ajmo mis, okrenimo se. gdje sad mis? Samo pusti teću. Pogledaj. Ono, Ode 300 healtha. Pusti mu, nemoj da mu kradeš. Dobro. bre. Nema veze, ali on je počeo da ga bi od početka. A, ja, evo ga. Panteon. Idemo da ga bimo. Na sve linije. Možete, tu je i Nasus, ima mnogo healtha. O, dobri ste. Dobre. Dobro je.
Bravo za stil. Ba. 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 Ajde bre. Sad možda idete da pušate. Pa da. Pogledaj, idi ovdje. Jao. Gledaj gore turet. Gledaj. To je to. Inhibitori samo. Ne jurite kill inhibitori. Go. Hungry we follow. Jao. Mis može sada da ih pobije. Može, idem ja tamo joj Može ultim. Stvara se Panteon. Može. A daj, zašto mi ne kita? Vid, to, da. O, sad je Panteon dobro. Trebao si da beži. Bež. Ne mogu, nisam... Ja Mogu sam te pobegati. jedini ostao živ. A Bard je AFK. Nije. O, pogledaj gore. Ali ne smem tamo da im doći će. Iskoristio li je Panteon ulti? Ne, Da. nije, mislim, ne znam. Mislim da jeste. Dobro smo, ja mislim da imamo šanse. What the fuck, Baron? Ne vjerujem. Jeste, Kindred je pošao. Pa onda idi. Pusti multi ako su to. Ne, on ti uzima ovo. Plavo. Sad ću da... Moje je ovo ovdje. Pa to ti uzima. Mislim da su na Barona. Nije tu. Ali bio je, evo. Bio je. Znam da sam dobro. Doći, def. Eto. Idem. A daj. A nemoj, vidjeli smo. Oh. Polako, čekaj. Čekaj. Gdje te? Ulti. Those who dread us Ulti grant na us Barona. most power. Au. Idi. Ne, na Dragona. Pazi, mis, ako pogine, mi smo mrtvi svi. Ne, Enemy rampage. nismo mrtvi. A mrtvi smo, nemamo ništa. Zašto? Nemoj! Ajde doći, možemo da ubijemo Panteona. A može, ajde sad. A da, ajde. Daj vamo. Au, kako je, ja. Može nas, može. Kako je? Ajde Nasus. To! Shutdown. Pobegao mu. Daj bre, ne može on ništa. O, GG. Ej. Ovako. Daj, ne, mi izi. Ne, a daj. I ljudi, opet vam kažem, ako želite još epizoda League of Legendsa, Lola to jest, Has been destroyed. lajkujte ovaj video i subscribe-ujte na moj kanal. Destroyed. Beauty fades. That was why it's beautiful. Moramo sad da ubijemo Panteona da bi mogli Ne, da... prvo bižimo da ubijemo. Ja mislim da mi je ovo 6. ili 7. klip, ne znam tačno, pošto dugo nisam ušao na YouTube kanal. Nemoj. Panteon, ja mislim da ima malo helta. Pa da li gdje je? Da, evo ga. Ljudi idite da defate. Može da, ja ću, ma nema veze. What sounds they make? Feathers hide. Ubijte ovo. Nemoj, mate, pa nemoj. A, daj. Def. Ma Samo kako ti da defaj. vidim? Aj, Tomorrow is a hope. daj, jurite kill sa radite. Ne.
daj bre, više. A tu ideš. Šta? Zato ideš odatle. Pa, idem da ubijem Panteona. Ali, A bio si ga. I samo kilo ovdje. Ne možemo zmisliti šta. nice. Evo sad će oni da nas povede. Evo, Double kill. None can hide. Though many try. ajmo na Panteona. Oho. Ne bago! Ubili smo ga. Ajde bre. Ja sam upuštio ovo. Tako je. Ajmo sad, push. Moramo barona da idemo. Evo. Ko ima teleport? Ne, niko, znači niko, svi su mrtvi. Pa To. da. The only true death is to Idi zaustavljaj kripove. Ajde bre, ajde. Daj, ovaj minion mega krip je mnogo jak. Evo mi smo kod njihov turret. None can hide. A ne idete da je tu direktno. Daj. Ne ide na Peter. Aj, požuri malo s ti minioni. Moja možu. Gledaj gor. Tomis! How long will we be together? forever. Cepaj, moramo, Matija, požuri samo. Inhibitor. Ajde, nas usudri. A daj bre. A daj ne možemo ovako. Turet. Pa sigurno. Ajmo mega. Nema ulti. Pa, možemo, već bi trebalo da bežimo, pazi. Ja sam rekao da će to ući. A daj što radi ovaj Nasus. There are so many ways to die. An ally has been slain. Moram da bežim. A daj, kako? Znači, Da, ovaj bar što radi gore. ma bre nubara. Jo. Živciraju me. Živciraju. Ally has been slain. Jeste, nice. Oni su ubrane, jeba. Ma daj šta mi je? O, Your inhibitor is respawning soon. Dobro. aj skladim da su na baru. Oni nemaju jedan inhibitor. A sam ti ne. Da sad se teleportao, mamu. Ja sam sve vreme ja sam kažem vreme, ajmo u barona, on nije niko neće. Kad sad isam. Stavim samo da ga posim. Oh, fuck! Ovaj bar ima 2500 helta. A naš nema ni 1000. Da, nema 2000. And everywhere left. Jao. Wolf was sure. Imaju 5 dragona. I jednog barona. Sad ću ovdje da puti ulti ovaj. Neka ti Idemo tu fight, ajmo. Chases Idemo da pušamo. what does not willingly go. Sredi, ja sam. Prvo ih rešimo ove, Idemo, Nemojte be, jao, nemojte! Topan! Evo, to, da. A daj! Nisam mogo sam stao. Mene da nije ubio sa ulti, Panteon, ja bi pomogao mnogo. A da.
Ja sam imao i ulti ovo, ja treba da se im sa strane i samo da čekam pravi trenutak. A zašto to sad nisi uradio? Pa zato što sam, napali su mis, ja da branim mis, on skočio Panteon, ja pušti flash i on već skočio s ultim bio. Više sam skoro cijeli ultim iskupio njega. O, gledaj ovo! A džabe ne može. Oni biju heroja, ne biju ture. A džabe, sad ćemo se doći defuju i Turo će da se nahila. I mi ćemo da izgubimo. Ulti mi skida 800, 900 health. My life reaches A prva skida 500, Pa ti možeš a ulti treća da... 500. Ti su ulti možeš da ubiješ nekog. Ne mogu. Kindred, on ima najmanje. Mogu na ladno da ubijem. Kako tek za 60 sekundi se respawnu? Kovalo mi. Tebi. Da. Ja ti kupuju. Zašto? Ma, meni nikad ne puca, bre. Gledaj mis. Gledaj Barda. Bravo. Nemoj, Matija, nemoj! Dobro to je mis. Pa tu je autoreter. Pa on neće da uskoči kad i ja. Jedan je, 11 je na bar. Ko je AD na Panteona? Eno ga gore. Gdje je gore? O, A ovdje je. daj bre, više! Uvijek zaboravim da pustim ulti i uvijek ovaj Bard me ubije. AD mu je uvijek. 510, ko moj AP. Koliko me je AD? 510 kao moj AD. 510, pa mi nije. A ne, nije uopšte. Pa ko moj AP. Moj 504. Ajmo, svi. Gledaj mis, jao bre, kakva budala. Čak i biti. Mnogo je glup, Gledaj cool. ništa ne radi. Ništa ne može. Daj nek mi helpa neko. Evo idem Ona ja. nema minioni. Pa nema, vidiš da je glup. Gledaj, sad ću da ga ubije. Ja reportam mis. Ne može da je ubije bre za jednu. Gledaj. Ajde, sad ću ja brzo da se... Onaj jeben. Ja. Your team has destroyed an inhibitor. Dva inhibitora je srušio. Ajde bre, ja ću da se rodim nekad. Fear makes the chase more fun. Stoji, ne napadaj ga. Stoji ovdje. Izđu kuma i... Ja na kilometr i još odlaz. Moramo se gubiti, sad. To! Tako je. Sad napad. Ajmo sad, mid. Moram završimo sad. 7 sekunde imamo. 7 minuta. Go. Alright. Idemo. Jo, još 50 sekunda. A nemo to da radiš. Zajebite to, nemoj da jurite po... A daj bre, više ovaj i Kindred i Bard više. A možemo tako pobedimo kad idete sol. Više mi se i ne igra. Zašto? Daj, ne možemo ovo da ih pobedimo. Sad će Panteon. Sad će ulti. Pogledaj mis. Pa dobro, oni mogu da ubiju Panteona. Možeš ako Panteon bije... alo, mis. Nek idu push, nek idu. Ako ovaj Panteon bije Nasusa, on ima puno health i može, a ova misli da ga gađa od nazad. Ej, za leđa, alo! A ne. Ubili su ga. To!
to! Sad! Ajmo, više ova partija traje 49 minuta. Ako sad ne pobedimo, nećemo nikad. Gotovo, ne može da se preći. Pa da, ne može nikad da se. A gledaj, oni ne pušuju kulu. Sad će da prestane da pušuju jer nemaju mini, oni. A dobro, neće. GG. Majke, I ljudi, ako vam se svidio ovaj klip, lajkujte ga, ako vam se nije svidio, dislajkujte ga. I još jednom ponavljam, ako želite još klipove LOL-a, League of Legendsa, lajkujte ovaj video i mi se vidimo u sljedećem. Ćao!